emisija koja cijepa ustajali zrak. Dobrodošli na Propuh. Evo nas u Zenici, u klubu Zona, mjestu koje okuplja alternativnu scenu grada. Mjestu gdje su svirke najbolje u gradu. Razgovarat ćemo i sa prvim čovjekom Zone, Bornom Dujmovićem. Ovo je emisija posvećena regionalnoj alternativnoj muzičkoj sceni. Uživajte! Kako smo već rekli, prvi čovjek kluba Zona je Borna Dujmović. S njim smo razgovarali o radu kluba, muzici, sceni i svim preprekama na putu. Zovem se Borna Dujmović, imam 23 godine, čitav svoj život se bavim konobarenjem i kroz par mjeseci sam se odlučio baviti organizirajući svirki i poprilično je prezabavno, predobro promovisati alternativne bendove u Bosni i Hercegovini kao što su Flaster, Monstrous Moonshine, Bezik Sluha i da ne nabrajam dalje. Da ne zvučim nadobudno, predstavio bi ovaj lokal kao jedan od ili čak samo jedan jedini alternativni prostor u Zenici koji je već uspješno radi već 30 godina skoro. Ja što mogu reći što mi možemo ponuditi je neko odgajanje omladine. Jer smatram da se kroz jako dobru muziku, društvo i atmosferu mogu odgojiti pravo dobro tinejdžeri, djeca kogod dolazi. Hoću ljudima dati nešto novo, nešto svježe, nešto pravo dobro, nešto što se može pamtiti. Jako je teško organizovati svirku koja se može zapamtiti. Ja sam primijetio kroz svoje mušterije, kroz ove tinejdžere, u maskicama drže karte od koncerata, svirki koje smo imali. I meni to kad vidim je pravo dobro. Znači, to je meni indikator da mi radimo nešto super, nešto dobro. Jedan band koji ja mogu nam reći, koji je stvarno kvalitetan, dobar, Bezik Sluha, to je to. Ništa drugo mi ne može napasti. Super ima cover bandova, nije to to. Oni imaju puno autorskih pjesama. Čina Raje to nema. I to treba, autorski bendovi, ne cover bendovi. Imaju fantastični cover bendovi, ali nije to to. Moja vizija ne bi stao ovo rad dok ne dovedem Primus. Iskreno. Jedan od rijetkih predstavnika zeničke scene je punk band Bez sluha. Njihov zvuk je kombinacija pop punka, hardcore punka i punk roka. U Propuhu gledamo njihov spot za pjesmu Slonova obalače. Ispričaš jednu laž bez lomu. Rekla si vidimo se, ali samo u snu. Rekla si nije to što si samo glum. Ovo vrijeme sjeća me na vrijeme prestaro. Otvara i sakuplja sve što je ostalo. Rekla si ne prati me, ali prestao sam za to. Velika bol. Ovi dani sve su gori, a ti da kažeš šta se s nama desilo, pa da i da slažeš. Pitao sam šta je po, barem jedan poljubac. Šamar si mi pukla i onda otišla. Nikad nisam shvatio šta je tu loše u pretvaranju, jer tada sve se može. Mislio sam nekad da cura kao ti nikad ne odlazi. Ovi dani sve su gori, a ti ni da kažeš šta se s nama desilo, pa da i da slažeš. Pitao sam šta je po
otpada i da slažeš. Pitao sam šta je to, barem jedan poljubac, čama si mi puklo. Ovim dani sve su gori, a ti mi da kažeš šta se s nama desilo, otpada i da slažeš. Pitao sam šta je to, barem jedan poljubac, čama si mi pukla i onda otišlo. Nastali su 2022. godine i do sada su objavili 8 pjesama. Planiraju izbaciti još jednu, čime bi njihov debi album bio gotov. Oni su 9, progressive metalcore band iz Bara. Inspiraciju nalaze u svakodnevnom životu i artikulišu je kroz tekstove koji nose socijalne, emotivne ili motivacione poruke. Njihov posljednji singl zove se Silent Parade. Puno pozdrava iz Zenice, iz kluba Zona. Vidimo se sljedeće nedelje, a do tada pratite nas na našim društvenim mrežama. Podržite lokalnu alternativnu scenu i ne bojte se propuha.